Kif spiċċajt fil-festivals allura? Darba ndukun għamilt backing vocals għal Claudette, Patch. I was roped in, ġifiri through someone else. U kien semani il-kompozitor ta' song taħħa, insomma, u ovvjament dak iż-żmien kont għadniet nikber kelli 17, 18. U naħseb I looked the part, tipo. You know, after wara lack of confidence u l-periodu ta' the ugly face, tipo għal-tfajla, that must have been some sort of difference. Meta ġrat dik? 16, 17 naħseb xaħġek. 16, 17 maċ f'daqqa waħda. L-aħħar darba t-tifel għalli, have you ever had a glowing spurt għalli? You ever heard of a glowing spurt? A glowing spurt, from growing spurt, a growth spurt. Yeah, from a growth spurt, a glowing spurt. Tipo l-isbieħt, ovvjament, għax jina t-tifel tijaj naf xorta ta' makka keri għandu f'moħħu, kont naf li I was setting myself up for disaster, spiex ta' perswas li u ma weġibtux, għax kon naf laħar li ma mbaġi ġara l-lura, bat ju għek. Il-glowing spurt ta' jera Losco seħħet bej 16 u 17? Ma nafx, jina ġo moħħi ovvjament dejjem bajt nara li l-nifsi kif ma konx nħu għozbi għan nifsi tipo. Għadek sallum tara? Le, wejja, mux għadni sallum, illum inħosni konfidenti u matura bizziet il-li najt jina niderek u kolħat sabiħ b'mod differenti, fimt? Tawni song għallu il-festival, insomma, u... X'kien il-festival? Ta' Song for Europe. U niftakar one of the times il qabadni stage fright ikraħ eżaġerat. U stage fright vera ikraħ. Stage fright, I don't wish it onto anyone who's a performer. Kif immanifesta ruħam?